Atalo fatu talafola radio Samoa le nei tai au malo le folau, u se mail fa afonga o talo le nei fo iasunga fua. O le moe tolo ai umane ai, wa faita wivinga mai uai le maliwa le tina kai kohe. O le tali tonunga leo e tusa ma le reporti la tamai na tu ina mai ana nafi, fa atatawi le maliwa le tina ya Linda Woods, fitus fun malitasi tau sanga le matua le ana fasi o tia, i lona fale i le po le aso tofi o le vai aso ta aluai, ina ua te ia le ali e o mai lava i le so e le i maua. O le fale o le ainga na o sofai, e na o tamaita ai ma le tina matua e no nofo ai, ma e whaapea na mau atolo o lafi le ali ile nei i totono o se tasi o potu. Sa tau mawhaile whanau ma le tina matua wa umalona soifua e tau wivi ma le ali e whaapea, e tusa ma le wha se fulu mo na tupu tau sanga le matua ma e tinga ina manu anga le tina. O le afo isa tatoso e se le ali i whanga au sa wha mana vai le tina, ma o io se tasi o tangata matua e wha mamalo na toto. O le tinga ina te leo manu anga le tina le nei na umai lava malona soifua i le po lea. Mai leo, o leo lo sa ilia pea, na oso e tia o na se e vai, fa apea i malo na ofu vai. Ma a o tau sa ilia e pea u fa amtala ina fōlinga, o se ali i Maori po o se Polinisia. E leo fai ngofia i alo le tina ua maleo le mea ua tupu, ai mai se lava ilana whanau teine sa iai i le po. Le ai se fai tutusa o fa ai unga le malo mana levi o lo o toe totongi a onga o lo o fa apitoa, i lea o au ino le ngangana ingilisi totono ni usila. O a onga nei lalo le whaamalo le English New Zealand, ma o lo o whaapitoa i la o au ina o ngangana ingilisi i whanau a onga mai atunu umamau. Ma o leo lo o te ona o le fia. To e titi whaalua ina le maua lunga o levi o lo o tutongi a onga whaapea lato university. O levi nei sa tau fia ele malo mo le tolu tausanga wa mawai peitai. Na toe a mata ao i le masino Januari o le tausanga nei. E ui i fautuanga mail matanga luenga wa onga e le tatau na toe ao ina. O le alua i lunga o le levi e tutongi a onga nei mai a lato tupe maua mai whanau a onga mai fafu. Ua matua i le fia i a onga ma ufe silingi ai. Le tutongi o le lata i le tesi iwa pasene, Export Education Levy, e a onga tu to atasi, ai na o le tesi 5% o lo tutongi, e isi a